Danas je Dan pobede. Danas se proslavlja 80. godišnjica pobede nad mračnim silama nacističke Nemačke. Danas svi putevi vode na Crveni trg u Moskvi. Svi, pa i ovaj naš kulturistički. Nakon šestogodišnjeg krvavog sukoba koji je otpočeo 1. septembra 1939. godine napadom nacističke Nemačke na Poljsku, Drugi svjetski rat na evropskim prostorima, odnosno otadžbinski rat kako se naziva ovde u Rusiji, okončan je 9. maja 1945. godine, stupanjem na snagu bezuslovne kapitulacije nacističke Nemačke. Od tada ovaj dan se svečano obeležava kao Dan pobede u velikom broju zemalja sveta. U Rusiji se ipak obeležava najsvečanije, velikom paradom pobede na Crvenom trgu u Moskvi. Pored znamenja pobede, odnosno oružja iz Drugog svjetskog rata, zatim defilea vojne tehnike i drugih jedinica i ešalona vojnih akademija i avijacije, na paradi u Moskvi se prikazuju i poslednja dostignuća ruske tehnike i tehnologije. Upravo na taj događaj, na paradu pobede, uputismo se danas, sa idejom da doživimo najveći svetski događaj što se 9. maja kao datuma tiče. U stvari, Dan pobede prevazilazi sve datume ratne istorije sveta, jer je baš na taj dan najveće dotadašnje zlo čovečanstva poraženo. Tog dana, pored predsjednika Rusije, gosti na Crvenom trgu su i lideri drugih država, poput Kine, Azerbejdžana, Egipta, Brazila i naravno Srbije. Naša zemlja neguje slobodarsku tradiciju, te prisustvo naše delegacije nije iznenađenje. Našu stranu istorije odavno smo odabrali. No da ne dužimo više. Naša želja je bila da doživimo osjećaj patriotizma i duh pobede koji se na Crvenom trgu osjeća jače nego bilo gde drugde. Te posle brojnih kontrola, dozvola i provera, nađo smo se u pres centru u Manježu, pored Moskovskog Kremlja. Odavde će brojni novinari prenositi utiske iz Moskve putem video signala u svoje države. Zašto odavde? Jer su za prisustvo na trgu potrebne neke druge dozvole. Ipak, pres centar nije za kulturizam, te pomenute dozvole i dobismo. Idemo pravo na Crveni trg. Specijalnim autobusima se uputismo tamo i na moje veliko iznenađenje dovezoše nas iza hrama Vasilija Blaženog, na plato na kome su se ređale jedinice pred izlazak na Crveni trg. Kakva ekskluziva! Iskreno nisam imao prevelika očekivanja i obzirom na važnost i bezbednostni aspekt događaja, očekivao sam da ću sve posmatrati iz nekog ćoška, sa nekog skučenog i jasno definisanog prostora. A dogodilo se da sam se našao bukvalno uz pripadnike ruske armije, koji su, kako primetih, osjećali ništa manje uzbuđenje nego ja. San svakog dečaka je da dođe na paradu u Moskvu. I evo je taj san se danas nama ostvaruje. Pogledajte u kakvom smo ambijentu. Jedinice ruske armije su polako sa ovog platoa odlazile na Crveni trg, a u nekom momentu su nam i dali znak da je vreme da pređemo na najštićeniji i najbezbedniji prostor u Evropi na ovaj dan. A ako već idemo na paradu, da malo i promarširamo, onako kulturistički. Nisam očekivao da ću marširati s njima u stroju. Idemo na Crveni trg. Konkretno, ovo je bila jedinica beloruske vojske. Oni zauzeše svoje mesto na Crvenom trgu, a mi se uputismo ka zoni podno tribine. Eto prilike za najjači doživljaj najvećeg spektakla. S praznika!
Duga tradicija vojnih parada u Moskvi započela je odmah po velikoj pobedi. Nakon pada fašizma i nacizma počelo se slaviti na ovaj veličanstveni način. Uživajte u onome što ćete vidjeti. Ovo je zaista jedan od najvećih događaja na svetu u ovom trenutku. Prva parada na Crvenom trgu je održana 24. juna 1945. godine, mesec i po dana posle pada nacističke Nemačke. Na toj paradi su učestvovali pripadnici sovjetske vojske i deo odreda Prve poljske armije. To je bila najduža i po mnogo čemu najveća parada do danas, u kojoj je učestvovalo preko 40.000 vojnika Crvene armije i 1850 borbenih vozila. Od 1991. godine pa sve do 1994. parada nije održavana, jer je rukovodstvo u skladu sa ekonomskom situacijom smatralo ovaj događaj prevelikim troškom. Ipak, od parade se nije odustajalo. 1995. godine, kada je obeležen zlatni jubilej, odnosno 50 godina od pobede Sovjetskog saveza u Drugom svetskom ratu, parada je održana. Ujedno, ovo je i bila prva parada održana u novoformiranoj Ruskoj federaciji, 5 godina nakon raspada Sovjetskog saveza. Danas je to svakako najveći događaj za veliki deo čovečanstva i na tom događaju evo nas. I to bukvalno najbliže moguće čitavom spektaklu. Iskreno mislio sam da ćemo završiti na tribini, a još bolje mesto smo dobili. Mi smo bukvalno na trgu, na korak od vojske. Iz ovog uslovno rečeno prvog reda propratit ćemo sve. A šta nas čeka? Čeka nas oko 14.000 vojnika, uključujući i žene i kadete, kao i više od 210 borbenih vozila sa preko 3.500 članova posade. Zvonima sa Spaske kule i glasom spikera označava se početak parade. Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! Nakon svega navedenog, komandant parade daje znak za defile vojnika, uz melodiju čuvene sovjetske pesme Sveti rat. Zastavni vod garde nastupa na Crveni trg, noseći zastave Rusije i zastavu pobede. Sve to začini i pesma Dan pobede. Ovo je praznik sa suzama u očima, tako kažu reči ove pesme, svima dobro poznate. Parada počinje. Nakon dočeka znamenja pobede i prolaza kapije pod Spaskom kulom, u specijalnom otvorenom vozilu na trg izlazi i ministar odbrane Ruske federacije, sa ciljem da pozdravi vojsku postavljenu za smotru i paradu. Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ne može čovjek da kaže ništa smisleno i pametno, prosto ostane bez teksta. Još jednom, s Dnjom pobjede, srećan praznik. Nakon postavljanja svake jedinice, ministar odbrane predaje raport predsjedniku Rusije i izveštava ga da je vojska postavljena i spremna za paradu.
Nakon toga, predsjednik Ruske federacije drži govor, koji je gotovo uvek najjasnija lekcija o nasljeđu antifašističke borbe i opomena da se nad buđenjem nacizma mora stalno bdeti, kako se ne bi ponavljala tragična istorija sa sredine 20. veka. U pažljivo pripremljenom govoru uvek se šalju jasne poruke i uvek se podcrtava činjenica da je pobjeda nad nacističkim mrakom najsvetliji događaj 20. veka. Pažljivo slušamo svaku reč. С днем Великой Победы! Ура! Nakon obraćanja predsjednika i pozdrava "Ura", sledi moment koji zaista budi sve emocije i udara po svim damarima duše. Sledi himna Ruske federacije. Kakav osjećaj. Srce počinje da prati ritam vojnih doboša. Parada je počela. На Красной площади воспитанники Московского военно-музыкального... Prvo gledamo pojedinačno jedinice svaka koje će se predstaviti, nakon toga sledi tehnika, a ja ne bih voleo puno da pričam, već samo da uživam u ovome što je pred nama. Военный парад на Красной площади. Вот уже 85 лет барабанщики задают темп и ритм движения парадных расчетов. Prvo imamo priliku da vidimo paradne jedinice u uniformama iz Drugog svjetskog rata kako marširaju kaldrmom i nose znamenja jedinice koje su donele pobedu. Slede ih obaveštajci i druge formacije manje poznate široj javnosti. Svakako, i ako niste poznavalac vojnih tema, ovi defileji zaista izgledaju impozantno, a posebno je zanimljivo kako pred centralnom tribinom paradiraju jedinice savezničkih armija, kao na primjer paradna jedinica počasne garde Narodno-oslobodilačke vojske Kine. U paradi pobede učestvuju i paradna jedinica vojne policije oružanih snaga Arapske republike Egipat, a tu su i jedinice Uzbekistana i Tadžikistana, kao i desantno-jurišna jedinica Kazahstana. Pripadnici snaga Belorusije i Azerbejdžana ukrasile su ovu 80-godišnjicu. Na paradi nastupa čak 44 konjanika odlikovanih ordenom Svetog Georgija, kao i 54 konjanika odlikovana ordenom Hrabrosti za odvažnost pri izvršenju borbenih zadataka. Sve ovo naravno odabranim marševima prati najbolji ruski vojni orkestar, koji se nakon defilea pešadijskih i drugih jedinica pomera sa centralne putanje na trgu, kako bi ostavili više mesta za ono što sledi. Sad prelazimo na onu još čvršću stvar. Gledamo vojnu tehniku Ruske federacije. U ovom delu parade predstavit će nam se borbena vozila, tenkovi i raketni sistemi, ponos ruske armije. Na početku prikazani su modeli specijalnih oklopnih vozila sa pogonom na sva 4 točka i blindirana sanitetska vozila Linza, namenjena za sveobuhvatnu podršku, pretragu i evakuaciju ljudstva. Nakon ovog laganog zagrevanja što se vozila i tehnike tiče, usledile su oklopna vozila za specijalne namene uz vatrenu podršku, za transport vojnih jedinica i materijalnih sredstava u zonama borbenih dejstava i specijalnih operacija.
Odmah iza njih usledila je tehnika gardijske brigade, specijalne namene, u sastavu univerzalnih oklopnih višenamenskih vozila Tigar M i višenamenskih oklopnih vozila sa dodatnom zaštitom. Zemlja pod nama je zatim počela da podrhtava. Na Crveni trg stižu tenkovi. Prvi su na trg stupili legendarni tenkovi T-34 i samohodne artiljerijske sprave Su-100 sa zastavom prve gardijske crveno-zastave tenkovske armije. Nakon tradicionalnog defilea slavne T-34 na Crvenom trgu evo i prve premijere. Ovo su 152 mm artiljerijski sistemi na točkovima, čije ime nisam upamtio, kao i savremeni modeli višecevnih raketnih sistema Tornado S i teški raketni sistem TOS-2, zvani Tosočka. To sam zapamtio. Više o njima ne znam ništa iskreno. A i kako da sve podatke zapamtim kad je usledila nova premijera. Prvi put Crvenim trgom prolazi kolona 7. posebnog puka snaga bespilotnih sistema sa različitim tipovima bespilotnih letećih aparata i baražnom municijom Orlan 10, Orlan 30, Lancet 51, Lancet 52, Garpija i Geranj. Valjda nisam pogrešio u nekom od naziva, a ako jesam, evo odmah molim za oproštaj. Ipak je uzbuđenje preveliko. A i kako ne bi bilo kad Crvenim trgom grme vozila koje nose protivavionski raketni sistem S-400. A onda i nešto što me je frapiralo. Au čoveče, koliko je ovo čudo. Interkontinentalni raketni sistem JARS. Pa ovo je zaista impozantno. Ne možete da zamislite koliko je ovo zapravo, ne može to kamera da prednese. Автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс». Командует парадным расчетом подполковник. I kad sam mislio da je grmljavina tenkova i drhtanje kaldrme Crvenog trga maksimum doživljaja što bi i samo za sebe bilo dovoljno, nebom se prolomio zvuk mlaznih aviona u naletu preko Crvenog trga, dok je za njima ostajao jasan trag u bojama ruske zastave ili srpske, kako okrenete. Meni su mile obe. Srce mi i dalje igra kao u prvom minutu parade. Ne mogu da komentarišem. Ovim naletom aviona parada je zvanično završena. Nisam puno delio emocije sa vama tokom svega ovoga, jer zaista nedostaju reči koje bi opisale bururet u glavi ili buru koja se uskovitlala u srcu. Ovo je zaista poseban događaj koji preko ekrana ne ostavlja čoveka ravnodušnim, a kamoli na Crvenom trgu. Zaista je privilegija naći se ovde. Ostaje još samo da se komandantni jedinica predstave glavnokomandujućem. Čekamo još da predsjednik Putin čestita komandantima jedinica i to će biti kraj parade, ali ne i kraj ove epizode. Nakon parade, ruski predsjednik u društvu svojih kolega, predsjednika država koje su danas uzele učešće na ovoj proslavi, od našeg predsjednika pa sve do kineskog lidera, odlaze u Aleksandrovski sad kraj Kremlja da polože vence i cveće kraj večne vatre, u spomen na sve one koji su živote dali za našu slobodu. To je to, predsjednik odlazi, idemo i mi dalje. Do pobjede!
Mi idemo dalje, tragom slobodarskog nasleđa u ritmu pesama koje su odzvanjale kako crvenim trgom, tako i najdubljim dubinama duše, gde čuče geniji naših predaka koji su utkali svoje živote u veliku pobedu nad nacistima. Idemo korakom junaka sa crvenog trga ka nekoj od drugih lokacija u gradu gde Moskovljani provode ovaj važan dan. Iskreno, posle ovakvog dana mogao bih negde da sednem i sozrecavam sve doživljeno, ali odlučih da do kraja osetim ruski način proslave 9. maja, te se uputih na jednu od nekoliko mogućih lokacija koje imaju veze sa danom pobede. Ostalo nam je još malo vremena, ali i malo neprodrmanih damara duše, te za ovaj praznik odabrah, pa vidjet ćete i šta. Svaki Moskovljanin voli da šeta parkovima, a 9. maja na dan pobede izbor je nešto sužen. Dakle, ili Park Patriot ili Park Pobede. Mi smo izabrali ovo prvo. Evo nas u Parku Patriot. Na 57. kilometru autoputa ka Minsku otvoren je nedavno vojno-patriotski park Patriot. Namenjen je kulturi i rekreaciji i zauzima ogromnu teritoriju, gotovo 10 hektara. Park Patriot je mesto gde možete dobiti mnogo informacija o velikom otadžbinskom ratu, ali možete i dodirnuti eksponate iz tog vremena od kojih su neki bili učesnici ključnih događaja u borbi sa nacizmom. Za razliku od sličnih postavki kod nas i u svetu, ovde je dozvoljeno popeti se na eksponate, a oni najznatiženiji mogu ući u tenkove i avione. Deca ovo mesto obožavaju, a mi turisti i kulturisti ovde se zaista možemo dotaći brojnih tema, pa čak i onih vezanih za kosmos. Ovaj park posle Parade pobede bio je logičan izbor za ostatak dana. Iako je u ovom parku izložena brutalna vojna i kosmička tehnika, ipak nismo ovde došli samo iz tog razloga. To ostavljamo za neku narednu priliku i neku narednu priču o Moskvi. Sad idemo na jedan poseban i jedinstven vojni objekat. Kao što rekoh, Dan pobede u ovozemaljskom smislu je 9. maj, dok s druge strane, pobeda za nas hrišćane ima i eshatološko značenje. Da uprostim, pobeda je ono ka čemu idemo i što nas svakako neće zaobići. Simbolično u parku Patriot, kao i na samom Crvenom trgu, pobeda je oličena u čudesnim hramovima. Na Crvenom trgu to je hram Svetog Vasilija Blaženog, a u parku Patriot ovaj čudesni hram oružanih snaga Rusije. Baš on je bio razlog našeg današnjeg dolaska ovde. Glavni hram oružanih snaga Ruske federacije, odnosno saborni hram Vaskrsenja Hristovog, je raskošna ruska patrijaršijska saborna crkva, podignuta u čast Vaskrsenja Hristovog i posvećena 75. godišnjici pobede u Velikom otadžbinskom ratu, kao i vojnim podvizima ruskog naroda u svim ratovima. Za razliku od svih drugih pravoslavnih hramova, spoljni zidovi su obrađeni metalom, dok su svodovi zastakljeni. Zidovi crkve ukrašeni muralima uključuju scene bitaka iz ruske vojne istorije i biblijske tekstove. Neke od veličina delova crkve su simbolično odabrane. Na primjer, prečni kupole je 19,45 metara, što simbolizuje godinu završetka Velikog otadžbinskog rata, 1945. Visina male kupole je 14,18 metara, a otvoreni sukob između Nemačke i Sovjetskog saveza trajao je baš 1418 dana i noći. Nećemo ni ovom hramu dužiti, već ćemo posvetiti posebno vreme i posebnu epizodu. A sada ću vam reći samo jednu zanimljivost, a ona glasi ovako.
pod ovog hrama napravljen je od metala, od pretopljenih nemačkih tenkova. Na ovo mesto ćemo se vratiti radi detaljne šire priče. Ipak, kako je iza nas Dan pobede i neverovatna parada na kojoj smo prisustvovali i doživjeli neopisive uspomene i emocije, red je da tu pobedu ovde pečatiramo, onim što svi čekamo, ka čemu idemo u svakoj borbi sa svakim zlom, nacističkim i bilo kojim drugim koji dolazi od nepomjanika, a koje će biti poraženo kao i ono 1945. godine. Dan pobede ima dakle vrlo jasnu simboliku, a mesto na koje smo došli upravo pokazuje da nam je svima ta pobeda ponovo i obećana. Hristos Vaskrse, s praznikom!